kugenza umugongo centenary shara centenary mane yatechine plan y'umukara kandi abaryo kwempo mucure bigamye turagamba mute ho buryo muri umwaro ko juba hat centenary banka yes ejine banka eyo mutarasa kwirukanga mu kutandikana neri izoba obira takajimanyire loan yawo tayari loan yabana kuja bagaruka ishomero centenary bank ra kwanguzo immediate ra kwa abantu shayo na ndamango hati bari kugamba kuri loan yaho jeje school fees loan kurwa mu centenary bank mukire kace munongo bana tibashikuteganisa oramanya centenary itaji ryona nako gambera kandi ojike ngubiye na Cente Mobile kugira ngo ahora bori yaboryo mu cyaro yaboryo mu town tolete garuka mu town kunuwi Cente agent runda Cente agent edukera rehera kapa ka centenary akura ukizo wowe shanje ngo zine mu centenary mpango ho nako gambera ningo enda kuzoherezamo hati ugamba no gwe mpoko shomezo ine ningo mubuze centenary sanatura mu mpango aziko ryo mu cyaro ta yaro kuza muri nyiri akagwaka aha nako mushisha owa kongo kumarakira nyawa ninyo mpeta nyawa ninyo chitabi ninyo muka kongo gumumanya ngo obwiro bwinji obwo mushija wa waramara heru no muranyama mukeshe kamwe zoso kaza mukaje kimwakorera mu ndomo kawashishe bintu nibuce munonga wabugeragera nisa no bwa heru ngene oshango wa heru raja ni side dish ni wabaga main kumbe niwe main nemiro nibo kwinteractinga kwija mukasanga ndetse mukanyama iyo go wempeta ubundo sanga watu mukayo muka wazo wasaidishi kuja mkaje ofisi ninyo watambara wewe atili zao hausi garo wasaidishi ai wow jina mwenye cyarukunda kana shorozero manyana bashobora manyarukundo mutakwereke rukundo rwazengere nakugambera hasi sandule nkapeki abyamerera hausi garo wasaidishi repera mapenzi zaigo in the house ya house wa side mushaka hata kumaru ije hatira manyisa ya isya abakazi bashatu indirective ya isa wewe moko wiyarateka teka ngo nojugire yakora sori yo umushambane wewe yabambwe na hijikira mukazi we wenyine ngena akakona kaze hati yataya iraje house garo uwogo mushambane wenyimo nawe yamwereka ravu nawe yamwereka mapenzi immediately yatweka hatwatweka uriya side dish agire kinega ajya walengati wazaya usiga house gar wanje kira mayisato wabe akoretera karyo mwana wa house gar twine kugenda zikashobora eshonge jempa tuzimare twena turya abantu bashatu atakagiraho wakana atubone n'abakazi bimanyi bazaba bakweturura ngo tonko makazo mukawe tamanya ngo gyo bikorwa gahero wakaramango ninye omukazo wo muka ninye omukazo wo muka wempeta wabihurira atabakazi uri housemaid house girl hati mbabo mushaka kwabaryaho bateza kodi hachi kwateza kodi omukazi wo
Hatta yameshi tumukoreke mugaruka handa yacyonguwa mukaza anosha mukaza tara kubisensingaho tari mukira dushanga twazoga ko munekigara waba ryo mu gice kisiko kayimari rya TV waba ryo mu gice kisiko ryo mushije kahuririra karyo muharo woranyamireho nawe hakora rimanya wari urira mu gice kisiko atoranywenje biruka shango rya asi yapiru okora mukaze bagambe ataza to mwama cyanya nangwa hari mucyara dushanga ejo statement yagamba ko rohure bicoka mwe ryafunyarana hata bakazi baza kwerega rushije manje tiyiti hayi manyo muntu wahanjira umushija ekigambo umushija mati bagaza ati huru structure oje gwaga mu mukazi no kureba amabero kareba itete ukaja ngo guno mukazi ayi wa umukazi kabaga kacoka katalingana ngo no kurwakuza oje ngo mushija no kureba amasati ngo jitishati ne abashija yego nango jimpane ne ngwane abashija iwe niko birebaga wewe wa umushija nangito no mukazi enda rajwara down ngewe mushija rajwara umushija enda rajwara kitete oyishire kubarabashe na burisheka n'ibitambara misho kuko umushija bwemwe cyane mukoro umushija ujona ngo nyine remote dihari hotero umushija kugira ngo kuno umushija kuno mukazi hari utuntu turaba differentiating and they are very very interesting style iboroteka tekane ziriho iboroteka tekane nyowe naba n'umushija akora bakazi bona baranyisimiza ndamanya ngo aribyo kabyanje binywanirira manya by the way murisha kwika mwiguru oshanga bavugana nkamurika ho kubanza takayicira ari Yesu abaza kubuza Yesu uri kuza kutaya ora mu manyo gikunje mu otiye akakwebicwe kabyona amisho head nose shoulders and teeth and what hat omurege bicweka onywanire cweka ki ako akajati munywane mukundane kuko nabakuzi ikigambo cya teeth tanakimanya ngene inside the mouse niye zetanga what is there imanyizo n'ingamba ya grama ni atoroga mujuru rwa comprehension muteje bakubuze jugu n'izindi minyingi hari comprehension and grammar hata itoki nabawe hati bakubuze ibo bicoka byawe ecyoke cyanywane ne munonga kuja kukahisa rangati bisakagira ati munywane kuko nabakunzire imene ngoka kinywane rota ikabere kura kabikore ya bikoze kabikorera abantu bangahe 30 bwemerera Mariko ndijo Magdalena ija kubuza ha bakakwa misho go gakaligira bangahe otyo hati twinaka gwaha abarero bashomana babireba Facebook yitu hariho omwami actually mu dakatsime maturate ari Saudi Arabia mwe bari programu ari natuzuga ndijo no mweta senior Ayubu ya jamhaza omwaka gwanura Ivani ana handika ha Vicky Evi ya jango differentiate differentiation ngonosha difference ninka orgasm nkwena agambo mukita utana bicenga omwana wa house girl neba mweta chi umushongejo urukundo Saul mana wa house girl ogwena mweta bata reba kana mweta tubena we Gerard ayi kushamukama ayibana tubena we Gerard tare side za kulia na Nyarushanje waba good man Nyakazinga yahandika na manya Gerard yes Daria somutuze yaje tumwe bari kwereza abantu mwe akagwana bakakunda ibana buzima katakabwa kamani yahandika amabara hati twenda kwebuza kagwa kamazima omuntu umishikogwe koni otomarwa waba mushije ki manyaka bagambe tora magwa yena ko kwesiga Darius obutamarwa naza enyingi
wajeba obutamagwa biri yaho utazirashija warga mukazi womuka wagira sadish weza kugira mukawe ecorokera ku muhanga yo kamara kubigoma omukazi womuka nico kintu cyangwa kwagwa mu mwaka ni mu myaka ibiri nane cyarete chompo omukazi womuka no arayisobwire akumanyiro jwire busha omukazi womuka akukuraminge omukazi womuka amanyeshobe zawe omukazi womuka arebe nguru ya leto kibasakwikambwe okuwatandikira or my descending order and ascending. Achire hatu mwatandikire muramanda chika 80 muravu hada kwa myezi mushanju hatu mamara ndachika nkaga nini hada kwa myaka ena muramuri genda chiki 10 mushanju finally off je hati yo guni murundi ora muri roro jwitu finally off na wali wanga kumazwi ndoye wache ubuna yanga ni mu je ko kakare mwene uya kurya renda tajeho haro bebe kare yes na shelter hano mugo kitu ate kibuzo kiryaha ngamba bagamba mnoga Facebook yitu bakometinga Barwa TV kemba bazana ari moroto ogono mweta Vincent Kagumere na jati mwe mnoga program ari Singiro arya TV ndizo no mweta Godon Turiage kayo live ibanda neba kubana itwe yes nabandi reba WhatsApp email Jamhuri Somalia Facebook TV yakagwe ukano wabwizubwera akankwasa Burai yajatena wana turikiza mnonga wewe mnonga ngwakadaka gwe kamana hatu ryo tuyibuza umushijo munjomu bareta side chick yija yareta house garu bona ibintu stomach ngo bashobore nshonga yabo umunjomu umushija ayinyamire omukazi yabagira ati murare mwagaruko hande yace omwama cyanyanya mwide tukuruga mushambane yajata ati soke hari mucara tushanga iwo ryo mu kitanda uriyaho no garebera mu nkenshozo okasohora omuharo worarebera havire busha yagambira karyeora mu manya no ko ari humwiri maguta yego uzakwiye kurengurizo mu rwigi yahura kawusigaruka korora karyaho akamanye byako korosha kunara ndakoragara mu butande ensi yago hato rutandikire hala yo radio westi yama kulire alifa ndakava amagaresh amagara wemerire nkaye yemerire cyane sukushema waba kana furandani na DJ Tunda ruwaha bahurikirize ko kagomba kazi ya munogizi munogiza mukanyise munankagamba rimwe ngambe kabiri mananye DJ Tunda kugoraga bitumamani oje yaye fulisi Tukungamba na DJ Prana kurgachabya sukushema ndio DJ shi Prana kabadije kabadije ayeshuba ego wa maramani yaibani yeah DJ Tunda runati tumara je kurao ndiye ni mureba rero nasindika na message necero she yao umukazi amaziramani je maramani hata pala ziragenda ziraragara turamukiza abashabito bashuku vocation James Kiria bito bayo umuntu bitu muno wa ariyo je iwe no unyu wa haro amagaresh amagara bazimara zebarakagwe no wachibando no kwe ochagatira na jangara bitize bahurikirize twineze utire chikaru je zimani basika geta ni braza message Yaoni mahenda kayanyiro mucharo Irenda zirondero murembo kwa katebe utaliruka mwachire mutauni ukagaruka rwamwiruka sorry yes Bazuma iba bazuma wata somo kazuma zimukaigana wa ukaika ureda site istoa kumora Nobutamarwa banzo buza bakaza bakuri hihi abakaza na nyacho nango abalire bashire bamuda ni bangaye hati iye bona bakaza abantu shaba kabiri n'umwaga omukaza arakwaga bamuda gisibira asi amabere orara bangaye ye
Sadi for no saraba banda kumi mu biberu. Iwe wereje gachere. Omukazi ari na complaining. Actually side dish. Atoka rwo omukazi mukuru wijo wa. Otahaji. Nyona aba. Ngobonye kumareka shangu. Kumareka ninga tushemererwe. Wargari nyo bwenu waza house girl. Hata chikura tirono. No gira ngo house girl we. Ashaba kwana epima muri nyowe. Iyo kwa ipesho omukazi omuka. Aha. Konka wishikeba hata house girl. Abako abakazi bona house girl mukimanyaga muto. Abakazi bona baturana man rating house girl. Ekigamba house girl tinkati za kumara cyetegereza imwumpo bari guko. House girl. Nawo no mukazi nkabana. No mukazi makora araka. House girl no ne wife. Ari yakabi. Oyire he myaka. Mugamba na zika kasumura akadero mu Kampala. Kampala muri muta. Fine rwari. Ori Kampala chweka chi. Ranziamu. Sasi. Sasi nyine umunyoni wanje Jeremiah Rutaya. Onko witi ngibiga tungamo. Okay. Chebera. Koko mushija mwana akagukara mugwerire. Nakugambira. Kakamurega. Kushanga takumarwa abakazi bashatu. Abakazi babiri yakunukira na house girl. Kakamurege. Nakugambira. Mayarwa na house girl akiri umukazi wa. Abo bana aryeje. Muturukibikira hacayi yone ni ko budongo. Oyo no kujeje. Urashanga no buhereza bwenda bitarashana. Buhereza kiyo mujije. Umukuteka no kusika no kugurura. Wali kwa nakabazambe. Oweje. Ndayo. Amagaraje. Ndayo tuwina shwanga shano kwe. Nitwa namabanja. Nanye nimba ndiyo mbawuri chiriza ni magambo na napo tsiruka bitwete za Nyakera. Waba Rosa na Canon Fred gumisiriza. Wanyakera Church of Uganda. Simpaka za. Wakaruga mu town totally. Aha. Wabihurira. Iwe. Abakazi no batonga n'abakabashikire. Ibe. Umukazi. Omucenyo mwe no gumamo ningano sohora. Ndaguma. Ndaguma. Bari hariya batandika kwijera, bari no bagamba ensonga yaba leta. House gara kashimbe kugasharaje baje akabuzo musono byo kwa. Bari akaguza mu nemirimo yo butosha. Kandi bomba gabinenda. Kandi bona barama kuteka. Gumshakarisha cy'umushi. Yey. Reka gwaho kenyine. Ogata shimwana wa mama. Ndapaje tunatemu dekushye masuwa wa urujetse wana kwa Kuna tindira katawa. Bishibwe na tofati yo ko gwa bikona. Top master. Agumishaka wachitere. Gusaidishi. Skaro kumshaka kujya tugamusha amara yetu kugara amara Bitu we house girl yebikuriye byo munjo umwe mushagomoke rero umushagome na rebe kutanga. Waba kabataratekasha kasha. Nkai. House girl. Kokora mangu halobwo mushija arashaka kataziga meno. Joseph Taremwa. Na teranya gakonjiro amatunga mazima atogwo mushija kagwisa kagwe. Tera makasana abaishe bari yawe ge musiting room. Ati naba nabikare na benjogwo mushija. Yes. Kane ndabo akanyu mu mudirisa nyesheka. Nyoko ndana ko mandi yase apenda. Okay. No vas a echar ibintu byo maraka. Ndana ko ndaga. Abuhereza bwa murunja iPhone. Akana mayango bona bakasima buhereza. Rero mukazi uwo mukarete akuretero bwi. Araruto rwikonkoha. Buhereza no bweye. Akanya utaramanye zinatiro wabo manyarizo natiro no waba. Bisha kutayira umushisha wawe. Are you serious? Hashimwe no ti OBs na OGs. Ine cyataramanya ine cyase cyo. Wajireba. Hati. Nyoka nkushoborore. Nyowati ne kidakira nkora kuronje ko kwanyemere ko niko mubara karabara barangwanira. Hata ndama kuti baragwanira burunje bwanje kuna kabaragwanira wakadani. Ye. Paulo bishobira ryanasirika mu message. Wamanya Paulo. Muvuji wa UBA Primo. Are you serious? Je. Atayizemeza amashanyarazi. Ziroje. Oh na, tufirukangira kazarigire. Paulo soso reale. Ona the plan yo. Baka watu bakagaruka mu bwazini. Turiyo. Just fanatera turu karongo mu rwezu. Aha, numugamba cyo muri karungu. Akabura kesonga rwezu. Akakabi hano. Umwesongo zakateri bayi. Ngweji. Atota marwa no mcheno. Je.
Unago msiza ayeti sajiro mtuma go kumarwa. Umushayine kuzo mucacuriye. Wapi? Dokore mko misoga family yensi. Bita bakazibe. Jasta senyinga turo karongo fezume fibre. Konka kabagambe warapererize. Eshonga nkule zamaze mezera to mushija yasigo mukazi wo mukabyona byine akaza kushambana heyo. N'umwaga. Omwaga niyo number 1 factor. Umushija atakubyaba. Umushija esijanirwa cyaye abashija manike turamanya bakazi bite biri baraba bitashemiriye. Kugira ngo nanda mangu yake birabiri na 8 no kwemerezamo. Konka byabitakaje gumota ahekare. Reka turebe birya. Aba Backlem Foundation ati bareno bakubuza umwaka guhendire je. Backlem Foundation umwaka 2020 okuzo mu mwaka 2022 nibo kwendeza je omubusingi. Abo bakirimu tubabana barashangwa makanisingi. Ndene babo. Aha cyosiga house. Bine basarizi. Yama umusinia. Okurugo mu nasari, primary, second. Wabo time seto ryo muziye. Tertiary institutions. Ebironke. Universities. Byona byini. Okega wabwo mulimo hawusha mutora manya ho kugurondera. Abo ni Backlem Foundation. Abo benyini. Hari umuntu ryo kwe bashange ngo we akazara abana binji konke sente za muburira. Aba barakwera fizi kuruga mwana yatandika kumanya kwandika izina rye. Umwana wakashoma by'emyoga. Akashoma gwa secretary tayine murumo numwenda ngo abe wayita wumbara kokati manya kuza kurondoga umurimo taba Backlem Foundation Backlem hari yangai cyosiga house makanisinge mbarara kwenyini hari mu bibirina yes no bashanga abo ni Backlem Foundation mwegereye umutungeje mirimo y'abana banyu ninge ubona bashemerirwa na Backlem bayizo n'abazire bashemerirwa ihe n'abagitungire kuri batarabire Backlem manya abane na mampangu kuri batarega bwa fizi z'abazire kubura simu no tumushanju 8 emwe bishatu shanju ni 5 binaro kaga nina nari no tumushanju no ina